Ana Jovanović, bivša učesnica reality programa Zadrugu, postala je majka. Ona je na svet donela devojčicu koje su ona i partner dali ime Nija, što u prevodu znači smisao. Radosne vesti Ana je podelila svojim pratiocima putem TikToka u trenucima nakon objave njene društvene mreže bile su preplavljene čestitkama i lepim željama. Poznata je po emotivnosti i iskrenosti koju je pokazala tokom učešća u realitiju, Ana je ovom objavom izazvala oduševljenje svojih fanova koji joj već uveliko upućuju poruke podrške i ljubavi. Za sada nije poznato više detalja o porođaju, ali sudeći po njenim objavama i mama i beba se osjećaju dobro. Da podsjetimo, Anin i Nikolin odnos poznat je javnosti od njenog učešća u Zadruzi, ali posle istog, gde je često dolazilo do fizičkih okršaja i žestokih vređanja. Ana je pričala i kako je njen partner hakovao njen Instagram profil, nakon čega su njeni pratioci pre par godina na njemu mogli da vide sav prljav veš njihove veze. Slučaj nisam prijavila policiji, juče nisam ništa poduzela po tom pitanju. Sačekala sam da mi prenoći, da se smirim, da ne uradim nešto pogrešno u afektu. Danas već malo dublje razmišljam o svemu. O snimku nemam šta da kažem, jasno se vidi sve. Našla sam se s njim da mi vrati moj automobil koji mi je ukrao, oteo mi je moj telefon i napravio onaj snimak i uradio što je uradio.